Musesia ni mubea nundu wa kuendea kwithiwa na itu nthini wa kilukicha Uiiti. Na utandu ndaktari yana ambisia na kuweta nienda oselele ba ututana thiuthio moni yana weta yulwa kuita H pylori ne laisia kutuma wa makuitwa nesa yete kansa. Yes, matuku maingi na nicho tuko na nthini wa andu ala mena stomach cancer kana cancer yebu. Weza kwithia mundu uzu aitiwe H pylori na nena kabo kilunkiasa. Maybe 5 years, 2 years, 3 years kaza aina kabo na aidha kabo ayekala kweza yuyu ni wambi otapika na ni wambi aya witha aya kale kwa ni kuburania na ende muno kweza no otapika na chaenda ya muno kana cancer yebu nda kutana kwa on pamwe na hicho kitimi kabo nowadays ni uwo utemuseo na hicho kitimi ni ya mundu wenda kabo nusio kwa daktari na tio sio wathi kwa daktari akakuya dukambilo dha libuna nundu embwana naambia kwita daktari na ilo kuya ingo kuita lakini wale kuambia kuleu onthe ulauta naisa nundu ila wale akutha leu ndima na ila kabo kate kabo na nikana usede kabo ni na madha kabo lazima waambia embwana nisukumura naisa kana embwana naisa andulu kana embwana naisa mbozo kana edho apelunguru utanaisa ta leu mukange no lazima uende na kutha leu nundu kila kitho akethina ti uleu ni buya kuthithwa ina thina na hicho kitimi bege tata nenie tata chakana ndawe no kutwa cleanse ni thwa nze mundu itambasie bu na thambie bu embwan ni watu meanda welanzio ya H pylori zikisa ni athambie bu na H pylori ni athambana ni athala very important lakini point to note ni kana cleanse is H pylori ikita uthambie bu nundu be mundu kwa senyela wana cleanse ni na poji aje enda uthimo manai yo H pylori na thile nundu wethwa na H pylori the kalabu bu na saingi which is actually a matter of concern kana ruwa na H pylori na kapo kai kwa muno kuthima kwithwa kwe maana muno ukathima kile pinda bwa wene ukathima kile pinda kwa mthekani lakini atwengela methwa na H pylori ni methwa manyalo ni ibu muno uno soka zeda ebwanu kwa ne buja H pylori ya paulo tira da parandi no soka zeda wadi na wadi mwana wa kila kiende ni chao na ni wamthekani wande nundu kila ke ona matukwanu ti concern na kabo na ndiko sana kwa nibu kila ke concern mone cancer debu nundu isuni a serious story na is not very easy, becomes very complicated na ndo mind into many issues nundu kuita cancer debu is very complicated na kila kitu kuni cancer debu ukita nundu akinukila isi muno H pylori okuita Nebikawa H pylori katwika cancer H pylori ka cancer nikita nundu H pylori tumawithwa na kitau kana hyperacidity because wina acid nyingi na athibe buyaku kitau chuchu niyo ki progress yake kambia kwithwa ne cancer na matuku maingi ila teka endoscopy na rebia kaza mapundi ni kituketa biopsy tasisia nito na mundu yo H pylori lakini ende kwithwa cancer ntuma na progression is quite straightforward actually italia under the microscope with either straightforward na ntuma na mundu yo H pylori na ende kwithwa ne cancer na jokitimi ila wina H pylori na wewa na kitu chanda na ni wewa enda ukekwe endoscopy wa mwina kumakasa makau ati ya umane indicailia nundu kasa makuni kwa tona kana wina H pylori pure H pylori kana with H pylori na ni convert to cancer na cancer pikitaba nundu is with the same disease in fact matukano kitu chanda na cancer of the stomach no ndumwe is a progression of disease na kila kisio ni witu H pylori ne kana iboetene ne kana usiru na progress into cancer aya ni wasangi kabo kumundu kasya egwanza yadwe ni kabo ijo kitu mara kabo katia ila mundu inaza kabo ni methembeli pe kala walasia edwane we wanza na pe kala sia wala kala walasia embwan we wanza ni itolete ba temete stomach ulcer kana gastric ulcer kana kitauchebu ikala sia edwane waya isu tumeta duodenal ulcer idhali ba ya ndimi idhali belka medine idha duodenal ulcer na duodenum ne etina webu ile wala wenda the duodenum ne kutumi ila waya wambe ya kwa nundu lewidwa wambe kwesilabo wambe kwesilabo kambia ukambia kukwaithya kitauchu cha duodenal ulcer kambia kwesa ukambia wala ne okuanza ne jokutumi andola mena duodenal ulcer ni ma reduce ya weight nundu ndo maiki yakoya metha maiki yakoya
mekia kwa nundu wathani ukidu chande kwa kwambia kwalia kana kamba saa na muno kana saa kenda with a charity muno nundu niliwa without become good the timing the kitu the uwo kuda kike mana muno kila kingini kitu chebu kana stomach ulcer we were chambia kwalia we wansa nundu ibwithwa that tukathi thei na ibwithwa na acid the acid yambia kubibia kitau ithan nende wambia kwiwa kiyalia andu ametwa na stomach ulcer makothanga kwangala white niki nundu ila liutebo ni walwa na watha wibwa ku liu ni ndawa yu wetakala wite ku to increase weight na hizo kutimi andu ingira mokata hospital we know we wanna reduce the weight ni because of duodenal ulcer augmented weight ni stomach ulcer and it's very easy na in fact that's those symptoms into muno either daktari to mana kita ukiba ona do take endoscopy lakini endoscopy no mana ke duodenal ulcer no endoscopy zo na ende kita ile na balaki ne also some samples from there lakini wewe taifa kitau kidala yeah duodenal ekakita yudo yeah kieta wewe chauki no ndumwe is because of H pylori it is shown there because of H pylori nundu H pylori ituma ibuye na acid nyingi na acid no ibipasia ibu in fact acid kita bibi na bibi no kita uchukithwa kibo na hicho kitimi you then wa ibu na duodenal pedwa na acid lakini ila pata kitau acid zigwa idwa ina effect lakini ila yagiba muno ne athiba ibita erosions ila yathiba ebu kila kavite wino uzaida ne babita kitau na kitau no kibwa ni acid nundu acid idwa athiba kila pinta kila mundu wonde edwa na acid ebu nundu acid ni wete the acid akuthia leo ku icho kitumayo ngeleko pele ya tuka kitau exactly ila that monitor wa pH ila pH the ebu zo ngala kamuno niyo ethiba ebu ikatuka kitau pia mengi matababu kana sia kuwani ibu takula na wete tembe pe kupa kapo na kuiba kuwani ibu abandi ibu ya abandi yeta wene ibu za ulo ne ba kapo yuzi yeta wani acid ibu za ba katikati pa mkautini muno yeta wani brucella kana typhoid kijo mundu ena typhoid wizaidi ibuthi ba muno nundu isuni methi ila tumeta ma na hicho kitu mwiza ibu pa na baadhi muno in the left side ni because of amoeba na ila when amoeba aweza kwetha no thicho metokena no kwetwa na samuta muno kuranda kame wena ambima ndwekala na muno nundu thwa yale muno lakini brucella na typhoid no kala muno nundu chala cha brucella na typhoid ni muno kidha pala kiba sa muno na weza kwetha mundu kuthi hospitali nundu na typhoid kana amoeba is very rare na ni jokti kila tsatsi on the mundu azenda na webu first thing to the typhoid kana brucella amoeba is very obvious nundu mundu oka etuwite agirwanda kamene ajala muno na kiomatwa with that we say there to make a diagnosis kana kumana mundu wa watachao it's not very easy kwa sasa maito lazima mane ibida yalila hapa ila baulu ibida kabo kana pa mkautine kana pa yandi muno in the left side in the right side muno mune appendicitis pia ndo meta wana appendix na appendix ula kikamto wita mwithi wa kitulu muno ila andu mena mwithi wa kitulu is in the right side na mundu ala muno na lazima uoperatewe nundu nayo ila wekala na appendicitis appendix muno which are with the appendix no kai kapothoka that becomes emergency to me ila mundu woka nundu kola nibu no lazima takala akwata mande ibuyu yalilaba na wa mino kwata nundu muno awo ainge moka makasia nelo nibu na lazima mande yalilaba na muno ni isi mu kuolota ne pape kwata muno na it is very important takala akwata mande nibu pa ni left side ni right side ni ba odo ne ba katikati kala ne ba yande nundu ibuni a complex na hicho kitu ibuni ni a serious disease nundu yale no lazima yumetaba na sometimes onando ingi medwa na thina wa disease most of the diseases umaibu nundu ibuni ya mundu yes pe buya la siandu tani mana kula sa ibuke de ya ligabandi dikigu kanginya mongo not really nundu tela wena something like amoeba like in mono typhoid which are with a myth nizo dina
na ila industry the small industry na thina industry nizu si papa na si opaletina nondo ebuja on then is industry nondo muna pipes na asidinga netie ku ila wina nondo melo kwa nikabo wiza kwithia wiwa kajalia paulo lakini ne buje kwalia na sai wise pa itina wa mongo pa itina wa mongo ulo wiwa tapena wa tape kwalia nondo tumeta inflammation kana kita uchuchu kigila chambila kwa kwa cha kwata ba na kikwata ba tina nondo ila kwa ne buna na typhoid muno wiza kwithia ibune kwa ba wiwa mongo to kwalia ni joke to me most of the times ila we na typhoid mundu oka muno ajira ni muongo na kwalo ni muongo na kwalo ni mutwe isu ni tumita signs non specific nondo onowaite chao mutwe ni mudho jalia all the time njo kitu moja ni kwalo ni mutwe non specific pale kwa mundu ni mubo no lazima mne uwo umeta panondo mutwe wala za mundu onawaite ba muongo muno mundu alawa awaite ibu sasa onde mundu awaite ibu muno chronic diseases sebu nisieta kwalo ni muongo Nendi musiaisia ni mobea nondo wa kuendea kwithwa na itu na tutamina daktari ni kwa musiaisia wate de bakuma na mena ni usua dina we butwethwa na do na tu ya mudia kwa musiaisia no tonyo kwatikana kintu cha muthiani kana thina wepo kwa wingi muno kwa education maito na siasa maito aingi muno na kila kiboni kana taile kosa ibuta uwau na wow serious ti kwa zena ngasi kana ina kabo kana ibula kwa nebunania no choko seta penundu nino ritando inge mokete me abinire muno pyo nundu webu na no choko the list ni tosa ibu as a to wow na ti kwa kwambia unya omes ibita donde unda ndo ngambia ni mite omes miakeli sa mundu zuwe ni wabinie anza omes na anza actor na tiki nukisio muno no sio kusema asiaisa maitu nimetha ni moza wowe buta wowe serious na wati wana daktari mbwana ngata kumbona kwa masito ndio Dr. Geoffrey Mutuma na numete from Zambezi Hospital ila in South Sea na ndio kuma Kemri ngile kunikala muno wa cancer na namba yakwa ila ndo nakukwata na zono nisipia ndo ingi muno ni matete kete na kutukukunia simu kwa ni mama nene maende namba yako ni 0722 801 299 noti monza ile na noti imwe ile kaenda ila Airtel ni 0734 801 299 no sio ni mubea daktari nundu wa kwithwa na itu na ndi musiaisia ni mubea nundu wa kutambania na itu ndini wa kilunkicha Uiiti muthenyani wa umuthi na wikwatwe kilunkithi tukina utethio ndini wa Uiiti waku na mwekalileni waku nyeni Faith Mackenzie wa mutunga tukakumana nge chumwani chukite tiwanesa